Stonjo chikaban sandito we dice pena kasanyo sabi. Yo ku dakani tunglo. Tung stonjo stono nya kibichi. Ku kutoni non chika tung stonjo shnogo. Ku si di usini kibichi tono nyanza stonjo shinkilio. Ko no munya yibio. Cha kutoni non chiku nya kuni stonjo shko. Cha zini kibichi ra kuni dakani do tono nya ka anu. Toto cha apóstol Pedro. Ñacuña cacho segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Un versículo yo no cabigo, tononchi cuña cana tono, chato uña kunis to yushka ya no se ni kibichi ku, no disandi tu weta a buena sanikutuni ni ton yoran si kana shoki ton yush. Cha kunia kui tundo ni kita nona ramaniku kakana aku ni akui nya shoni tonon sinchena tuyo ramaniku kakana tuyo chenyoku inya tundo ye no disandito weni vina sakunda ini tuyo chenya kunis tonyusku nya nacha ino kakako tuyo nacha ino ko tuyo nyo ogunya kunis tonyus tono gusta ko sabako tuyo ichiyo chanda chiko ko tono nyam nzio ko chisata tanchaga kuna tuyo nyogu i betu unya ka cha no ton stonjus cha bikiwichira ka iniara na ka ya cha stonjus na chije tan otono nya kotoni ni ko tuyo bari tuyo ra satokai ta na kotoni no ya tono tsa nya kwa kan chai to bana kotoni no chikunya sa bari yanda tono tiempo ye no ni ye bio que vichera wa awe ta ye na zika wa obiquia uniquia au uquia utsiquia so uquian sikana tung stonjus tono kachina ni kuna se stonjus kachina kuna tono nya ni kutoni na nacho chenyanta tono ka ame tung ya yora ta tuna ka bo nyora kachi tung yo sa tono me espíritu stonjus nsika yu ini cha Pedro apóstol Pedro no carta cha apóstol Pedro cancha tuyo ta donde toku guaniera kai segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20 yo na kunchego unintani versículo yo na kunchego che yo gua ka cha tanto stonjus tono kachi to sa na ka bien si bien meta Jesús capítulo guania ta to kumi guni Biblia cha to koi kumi gunira chin musana capítulo guania na choche de kachi to yo versículo 20 era kacha sa. Porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencido su condición postrera viene a ser peor que la primera. Yo ocuña acá, versículo. Tato ni ya aquí ni kena no kwachinyan zikanaga anu kwe titsi nyaku nya chiku tunto nyaku kwachigan jona chancho ikira ni kakuna ni kena no nyaku kwachiga nyanchiona no nyagibio ni kena bari meta ta Jesús kuya nsaa ni kutuni ni na na yashini na kara ni kutuni ni na chasara ni kena chadeni kitsa iki charan dan chiko tukuna tukuni kwa tukuna sana nyanzi sana ka cha kinya kungona nunya yibiyora kini ya kung dui su tono ziona chisata kachicha kachiton stonjus nya nika cha apóstol Pedro cha kachinya ku versículo o koinyo kachinya pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. Ba agakunya ni kusa kunina ichiwa ayo que habiendo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dada. Ba agakunya ni kusa kunina ichiwa ayo su nyansinina nyato ubinda tu nyans ni kitsano na yo kachicha apóstol Pedro. Chakachi nyaku versículo okobiyo les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada
vuelve a revolcarse en el cielo. Nya ni kuyo kunya kachi tung kutunini yo nyanda nyatono i tinaran tanchi koti nu nyandu satika ai kini ran tanchi koti kiti sandu biga ran tanchi koti sketa de meti non chaiga anun toyo kachi toyo chachi ku no ba ka toyo sana ka cho pare toyo ran ni kitsa toyo ka jasa noni ya aki nyani kakuna no kwenya kukwachi no nya gibiyo charani ketsa narani kutunini na bari mesto jus meta ta Jesus kuyan sa anya kutunini na charani kakuna no kwachi Señora ni shibina jo tono ki kumen de santo weni be kwena sa kutunini toyo zio iki chen siogo si sa anya kukwachi tado nakanya kukwachi ora tanu so kukwachi ku kwa Mexico manjai anto inotsitare nyara kwachi tado nakanti ya no kwachi yeji ko kwachi na jo kwachi ya kaga kwina na kaga koko na kaga na kani na kaga na kini na tono na tsita na di ison nya nyono yora kwachi cha ka jo ni kakuna no nya ko kwachi yo bari nyoma ye no nya yibi chorote ni kuntai na bari mes ton jus kuyan sa a kuntai ni na chanzikana nisa kinzikana tangi buena ra zino nisa kinzikana yena zika shoki yena zika kwaki chorote ni kutuni ni nanjuko kukwachi era ni stakona kukwachi era ni kitsana sana yebanu tonu cheji ni kuyo chanu banda jiko tukuna ye tukuna tisikwachi kunia nyora kunia itundo ni kitsanu na ramani ku kena tisitundo kana danjiko na nyo kunia kwa mancha ini na kaka na ichio nji kwa manjai no ya manjai ni na kwa basu ni kundai ni nara nasta kona ndanto kuna ibenyo nasta kona ya kakatavina nosto jus nasta kona ya kabina nasta kona ya kuna suna di yona sana cha sandira shoni ra patsitu kunya kukwachi yo katavini cha sandira ndajiko tukuna tsika tukuna sa tukuna ni kukwachi yo cha tsanya kunya tono batsiora banikitsai kira kini akunda kona suto non ziona ta manzi tsini na sponjus kini akundo ki kona kachito cha tsanya kwa kachito yo sanya ba akakwini kusa kuni na ichibayo sunya tsini na nyara sandira nista kona kanzitsa na to ubi inta to ka sponjus nyane na kachito cha tsanya kwa ni kui tono ke ku itina kitina chikoti nunya dulsati cha sara tono ke ku ikini kitinda sabina ra dan chikoto kudira sketa timeti non c'è san ke ku inquena mani kutuni kaka ichi yoka chito kanubi te to yora kanubi ya kutuni ni to yora kwe kwa ino kwe na kwe kutuni ni to jikutunga jiutunga kancha no to stonjus parikachi yo sanya mesto juran saaya kutuni nina asu buena tono nunya yibiona choren jika ko buena ko kutuni ni toyo na ko kutuni ni toyo ko buena ko kabi ko bibye ko kutuni ni na ji ko tono ji kutu ji kunya ku justicia na gajo pari ya justicia kunya binta tunya ba acha ta dona ka anji kui na jo chanzi no sina ri chanwa ko kabi na jo chete tono tunya ka anja apóstol Pedro yo ni kabo tsini kibijira nyora ton uno kwe nibi kwena sani kutuni ni ton chanzi kana chani kitsa kira stako na sana ndanjiko tukuna ye tukuna titsi kwachi chatsanya ngachi ton ba akabe ni kusa kuni na ichibayo sunya tsini na ichibayo ra ni stako na kakananya cheki kuna tono itina kitina jiko nunya dulsatika tono kikuna tono ikini kitindu ndora sketa to kuti meti nunja ikachito sako weta kwenanzika shoki ichi stojus cha sandira sta kona na jiko to kuna sa ndo kuna nipo kwachi nyora itunto obi
nuna cho to no ka jiu stonjus para in stonjus ya ba ni guya in stonjus ya kan ni guya na kutuni ni na nya stivi na rasta ko na kakana ichi stonjus chana na stonjus ni na karena tan chikona na kakana nya kan ni ya cara na cha ini na kakana ra stonjura ye nya kwa aya dakinya ya nanta cha ini na tato kuna ina stako ichi stonjura dan chikona ye to kuna titsian kwa che njia kwa tato nyopa chena cho njiko kwa che ye na zikuna ina si zikuna ina tsine zikuna ina kini sa zikuna ina kini ko to inyo ini na nacho ncho ayuna cha sandira nsa to yo nuna rani ko to nena zikana shoki tsi stonjus cha sta kona ni kwa che sandira mancha ini na na chiko to kuna ni kana kawa to kuna tsi kwa che cha nyaka kunya ba akabini kusaku kuni na tumbinda to yo cara kona to non siona chate tunto ka wan zinina rani kuntai ni na to yo cha sandira na jikona yena tisi kwa chiyo nya nyo ogunya satto gaka kunda kona tato manda chabina ya tsanya hora ton dice tono kwena zeni unisa ke etsa zeni kwani to zeni unisa ke tsika kwani ichi to stonjus chamera nya ko ga chigwa chai ni kwani chana kakao kon tono ga chusan nya ku batsi kwe tuntoyo nya ko no nya yibi ora ye kwe putoyo batsia squita ni nacho choro ndo kuini kwani stonjus ya nda kunyo wala in stonjus ya ba in stonjus ya nda ku in stonjus ya ku santi nya bi solo de mego kunya na sain tu chi ko chi stonjus ka na sain stonjus ya na sain tu chi ya ka ka chi ya ndi so ki no sta ko sa nya ba no ya chame ya ra kunji je ya yo chara to na ga jo san nya kan ja ino cha nya ka ku tondo cha to no ga ji usa no ye yo ra ye no ko kwani tanto ko kwani ku cha so ni to stonjus ji janji to yo kwani ji cha tanto ko kwani i benyo no ka ina to stonjus cha saninte wenya no de kwa o kwena ye na nya chinche nya na chanda ka tong weni ta ta ton chi wa ko kunta ni ko ni ra da ka tong weni na ra ye ko ta ye ko nya no ye ko kwa go kwena to no ye na nya chinche na ta tu ka weni ko kunta ni da ka tong weni ta tu chen ni weni i ya ka ta ni na sa weni ka ka ni na sa na ka ta ni na sa ni ka ta bi to weni ni ka no wi nya to weni to no mastako go nyo wa ta ka chi go na ko ni tato na cho na ko sa sanya na ko sa convenio na ko sa batone una ke sa o ke o ko bi na ka cho nya ka su sari nya koi una ke nya ko sa o nya koi o ko gera sani shoni ndor nya ka ko tondo ye ko na sa ni kuntai ni ora sandira ndan chi kona ye na te chi kwa chi yo cha nyo o ku tondo o ye no nyu sto giusto no tiempo ni ye vici te ta sabes sto giusto nya cancha to yo no carta cha apostol Pedro yo che yo ogunya ni kabo tong lu yo sanda kani to gunya sho sago to kana kunta ini bani chibi nya tsanya wa to no tundo kanu bi sata weta ko na sansi kai chi yora dan ji ko na to no ye na tisi kwa chi yora kanu bi ya ko to ni na cha kweta lo kwena kwa ini ra kwita ni kwa to tina na jo cha ini wani tanto wani stonjus tanto wani stonjus tanto wani benyo ko wani tanto wani kanu bi ya kucha so ni cha no via ko komini biblia cara ka bini chi ko no ka bi ko cha na ka no via ko to ni cha to na cha na ko cha so ko ni sani na chora sa nya punya nyora nya ko ka chimen tan ji to no in to tu cha no kwa ko in to tu na cha ba ri cuenta y ta to na ko cha so ni ji ye in to tu na zini so ni ra na to ni kwa ni ga chora in to tu ni bi man zini ni ma ni ka bi ni ko yan ta nga cha nya ra in to tu ni cha tsanya nyango koi to tong tsanya mya pia to nya kabia yora ka ayun chigo no kai segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20 al 22 un versículo ni kabigo cha ka no bia ka menia cha ra kutuni ni ka to yo ta do na ka bi to yo y ka cha ya sachila ra kucha so ni shikai porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo de nuevo son enredados de ellas y vencido
su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiendo conocido apartarse de santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. So acá pues yo sachila. Cha yo wana con tono kutuni mi toka samego. Cha tsanya wan kat no biya kutuni mi bunia. Na yo ka ukwen nibi na za astonjus kutuni ni. Cha ran zikana shoki. Sara stako na nyakaka na sa na nyakachi stonjus kalanda jiko tukuna sa tukuna nyako kwachi. Cha nyanyora tono kiko intina nyanda jikoti. No nyando satia tono kiko inkini kitindu bi nyanda jikoti sketa temeti no chai. San kiko we inane kutuni ni toyo ikiran zikana toyora stako na kakana toyo nyoko itondo kano yesa takwe ta kwena ni kutuni ni. Cha tsanya wakachi tono nyora kwe kwa toyo satakwe ni mina zini toyo. Kwa toyo satakwe ndichi kwena zini toyo. Cha tono wachi utato kwa weni la kwita ni kwa weni la chai ni weni na kakao kwa ichi onda kato weni kaka weni no stonjus na kwa ya kutuni ni kaka no kwe ta kwena kutuni ni yeto na kutuni na chincheya na chinche tanto kwena kusanya wa no stonjus nyowa kuni stonjus. Cha nyowa i tondu yanda kane zini kiwichi cha stonjus ko tsi weni manjanchi doyo weni cha stonjus na chika wa weni stonjus kuya na ta sabia ka no ku nyamani ni ya tion iki bali sa ya ku kunchego da konago no lo i ga kin da kwa ko ta sabia tsanya tsaya cha sani ka no wiya ka to nya ka no ni ya ta to stiwo tsiana wa stiwo tsi no stiwo ra ka no wiya ka to no stonjus ko na ku ka no ni ya tsago na ko nya ka jo sa kwe tsini usanya bali mera ku ini biba na cho di so punto no ga ji di so kuna stiwi no stonjus ko na kuna ka cho nya me ko ra ko ini bina kosti binero sa intuchi nya sa nya vanos tonjus te i segundura kosti votsi anta kani no sia kango nos tonjus cha tsanya kunya kano vinya kakanya kano inia na ku kano inia sabo chana ku kano ini to mego sa kweta kwe na stivo a stivina na chobare ko ini bina ko iki kunyu ye no nya gibi ora stivo ye no nya gibi cha tsanya kunya stonjus kora kano ni yara na kutuni no sa anyo ba no ya nyo gunya kuni stonjus kora tsanya gunya nda kani shoto ngulu yo tsini kibichi cha stonjus kuya ba ine tion stonjus kuya ba ine tsini bare manje ni chomera ko ye ko nda shitani tachini ko ye ba ni ta to ko tondo ye ni kano gunya nda kwa ko stonjus cha to ye do tondo no jo cha na ka to no stonjus ya chinje ya yo bare mi to me ya kuya kusa na ga jo ametu kuya kunji ka to ni shike tondo Nishikuan que tu doina shona kaka no stura meston jus kunji ka ina kuchinje yo njiku na baso into ubina ko kwana no ora inchebi baso na ga yo so nyo ku nyo na china chenya ka ku ina sa ston jus nya jo san kwa chinje ston jus ta chika me ya nishikuan que te chiku to yo chenya ka kwa ka ji ba ni ya jo cha tsanya kwa to no nya ta to ko weni indi tsikona sta ko kaka ichi ston jura sa woni to chinta jikoni ra kaka ni ya cái mani studio là các anh chị cha tụi cô bên này bên nào quảng châu là nó chia ai nó các con chị nó nhớ cô ý tụi nó nhà cô nó cái này xin cái vị trí là studio chỉ các bạn bên này cho studio có chỗ bên này sao là mấy studio bây giờ nó các chị ngắt tụi cô kia là nó các anh tụi ý tụi nó cô cha sợ cô cha studio có chỗ bên này nó các con cái